Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kayat kayeng jong ki pat ba aling ba kasurok Nongstoin mau kawa West Khasi Hills. Kelanang sertok namar ke jingnang sniu jong ni kasurok. Yak ba hadu mentah nak liam jong kontraktor ubayok ban pentrei. Umsyam na lei wat hadian baya ke tanda ladaban ai kat kumbala penpau. Ya kani la pentikna da ke Federation of Khasi Giant Angkor People West Khasi Hills haringkat ke apa New Nongstoin unit ke bah ke kat sau tarik mentah ubenai ke lalit bani kendu executive engineer ke tenat PWD Nongstoin Division West Khasi Hills. Bandawa ban pen kloino e jing maramot de kasurok Nongstoin mau kawa kentup banshna ya ka jaga yeng kali uba Gistarlan Lingkhoi assistant secretary ke FKGGP West Khasi Hills hagjinon langru uba Nelson Marthong president FKGGP upon New Nongstoin ba joining yau pnyau general secretary FKGGP upon New Nongstoin habakran halor kani ulong bakat kum kejinglap lingba ka office chief engineer PWD road Meghalaya Shillong Lakhot tanda yang kena surok hak handle tarik jemang araja arpesan kebedai R.100 kilometer hak mang pisah ke bapra pau pra lak arpo pra haja. Shu ulang ru bagi jinglet yang kendu bad ajing tho executive engineer kalong ban pensisha bahato na kalyang ke office kaladan jing tep na em yang kena kam namar lui I banadu ketika por hadu menta la shu I khongreng ketika surok ompat idon dak AA bat na kalyang ke seng ling bagi jing tho kadawa badi ban penstat yang kena kam. Uba Gistarlan ulay thuru bahakni jing kendu executive engineer nak liang jungu ula shim khia mardor bat ula phone yu tau kontraktor ba ude ban stang no mardor yang kam bat kaderu ke jing shisha omba shubu tang hak tanda omdei ban yu I ya tanda hapo paper hendrei u kontraktor uba yo ude ban pentrei mardor hashwa ba seng kan shim daki we ki sinjam ong uba Gistarlan FHP West Khasi Hills kat ke FHP opar New Nongstoin unit kajing temu jungi kaseng namar bangilap lingba ka office jong chief engineer di Rut Shillong bahaka ndriu tarik jong bunai me arjar opsan bala tendar ya kene kasurok na abakila ai terten rehabilitation of Nongstoin Makawa road including construction of parking place kabdai 2.60 km mut R.0 km ba lingba ka office ula sanction ne kana kasurok kai ha opar New Nongstoin terter seduk Makawa kemba prapo pralak arpo hajar te nagliang jungi kaseng ni wat jingtip ya kana ban pensisha bat ka office jong PWD road Nongstoin division bahato laudon jingtip ne am ya kana kam nomor UI hatu mentang adu ketika por wajar cisnem duna 4I dondak AARM tena kalian kaseng angbangi lalek ban bu jingtho mandawa badai ban penstet enekam we executive engineer ula kular bat ula sim kiamardor mardor ula pun yo tau kontraktor badai ban yok badai ban sedang nok mardor yang kam bat kana kadai gajing sisa umdai ba kisu bu tang hak tendar ndrei kana kadai gajing sisa wa kular utang basyan lesen nak liang kaseng ngin sayu I ba omdai ban yu I tang kana tendar hapo pepar ndai di ban yu I ro hafil ba utau kontraktor ba udai ban yo udai ban pentrain nok mardor balada usuan ban pen I tang ha pepar nak liang kaseng umar sengin hapsim nak kibai pat kisim jam matat hadu ba kana kasurok kadai ban pentrai kenang bagi pajak nong susinong jong kanong stoi ni berok kawai bakin yo cuman toy kembayo lem kibai ki pajak nong susinong haga dong katai liang jungi kaseng bangilap bagi pajak nong susinong jong ka dong katai nong stoi omdei tang jong ka opar di nong stoi bat makawa andai barok jong ka West Khasi Hills kila sem jajar shan makane ka jing sniu jong nek surok ka abang palak sya tenrai nak liang kaseng nak jing yai ujor bat yai ut yai nam kipat ba syanong in leit ban tip ya kane to lek kumnon rei ba ni dap lagi dokumen ba lingba ka juk ba mental ba ki kor internet nilai yo ya kane ka tendar ba ka don sha ya kane ka tendar ba ada ban sanction terunta nak liang kaseng ni dawa ba kum kibreu kiba pek ya ka hakamiat hakadong kathain ba habala don kum kata la dei ban pentrei mardor nang ba
Kipat ba habagi ut kinam ipang isitam ijenjar aga kamtam ndalawan bena Islam ngiyui baka surok kamlong syuk banyan te nagleng kaseng ngiyai banjur baka ne ka surok kadai ban urlong kumbala produk lengba ka office piludi